Thokozani bantwana bedlozi, thokozani nina nonke bogogo nomkhulu, sibingelele indlondlo zonke ezikhona. Balabala TV siyabonga kakhulu nganza kwethu, feedback siyayithola, abantu bayasizakala. Siyaqhubeka nokusiza abantu. Namhlanje sizokhuluma ngesihloko nje esicela umuntu oyedwa esikhuluma about African spirituality versus Christianity. This is a deep conversation nganza kwethu. This is a conversation where we are talking about core values, izinto ezibalekile empilweni yomuntu. So ke uyabuza kumuntu omkhulu, ngisindisiwe mkhulu, ngiyakhonza mkhulu, ngumfundisi mkhulu, kodwa ngiyabona ukuthi nginabo abantu abadala, ngiyabona futhi ukuthi idlozi kumina likhona, futhi ke sengibalekile, ngibaleka iminyaka, ngibalekela lo msebenzi enginikezwe wona ekhaya. Kodwa uma mengibuka abantu ngibasiza ngayo le ndlela. Abanye bathi ngiyaprofetha enkonzweni, kodwa ngiyeza ukuthi kusuke kuprofetha lo moya wedlozi. Abanye bathi mkhulu ngike ngikhulekela amanzi amphilise umuntu. Ngiyazi ukuthi lamanzi asikho iscripture engazibheka ngaso. Ngiyazi mkhulu ukuthi lento engisuke ngiyenza kuba kuthiwa ngesilungu kuthiwa kuba double faced. Dlozi mntwana wethongo, ngiyakuzwa futhi ngiyaku-understanda. Uma ungazi, uma ungilandela ku-Facebook uzobona ukuthi yena umkhulu Makhusela lo shoba lezitha uke waba nebandla. Uke wakhuluma insindiso, uke washo ukuthi amadlozi amadimoni. So ke ngani yakwethu namhlanje ke ngizokhuluma lokho ukuthi iChristianity was never meant to address issues of African spirituality. iChristianity as a religion, because even the fundamentals of the Bible kukhulunywa ngeChristianity kakhulu. AmaJuda akayisebenzisa iChristianity, ama-Islam akayisebenzisa iChristianity. Sikhuluma nje ngalama religions akuyiwona dominant la eAfrica. iChristianity doesn't have a Bible. Christianity iformulate ama-doctrines ewafundisa ebandleni inspirishwe izwi noma iBhayibheli. Umuntu kusebona esigodlweni, hawu mkhulu ngibona uneBhayibheli, kwenzakalani? Hawu mkhulu ngibona nasi isithombe sakho ufake ijazi, ufake ukhololo, kwenzakalani? Omunye azazi athi mkhulu awukhonzi indaba ungakhonzi, ngifuna ukukhonza la ukhonza khona, uSiyoni yini? Cha, inganza kwethu ngiphuma ensindisweni, ngaphuma ekukholweni, ngikhishwa yilona idlozi. Ukufundiswa kwami kwasenkonzweni akufani nento engifundiswe yona idlozi through experience. Experience kumina was more intense than any doctrine engaye ngafundiswa yona eBible College. I experienced the Holy Spirit when I was baptized, but indlela engi-experience ngayidlozi was more intense than I would ever experience Jesus. So ke nganza kwethu ngifuna ukunichazela la, asiyekeni ukuzama ukulamanisa iChristianity nedlozi. Idlozi enye into, iChristianity religion, angisho uKristu, angisho iBhayibheli, ngisho iChristianity ibandla, inkonzo, ukukhonza akufani nezinto zedlozi. So idlozi is something else, and le conversation mhlampe efanele ithi ukuqhubeka kancane, ake ngithi nje uphathwa i-intro, liyakubona nanophathwana i-intro, ukuthi some things are not relevant to us because we are Africans. Uyathandaza kodwa umthandazo wakho awulungi. Uyaya esibhedlela kodwa ufika esibhedlela kuthiwa uyagula, ukugula kwakho akuzosizwa i-medication onikezwa yona. Uyafasta kodwa noma ufasta i-breakthrough awuyitholi. Ugule ulale esibhedlela izinyanga, ukhishwe kuthiwa hayi
sesihlulekile kusho dokotela. Ngane yakwethu, uma idlozi selikufuna emsebenzini walo, there is no way to run from it. You can pray as much as you want. Noma ungathola umuntu ozokukhulekela kube ngathi udeliveyiwe ngaleso sikhathi, angeke kuphele, kuzobuya. And njalo makubuya kunzima, kubuya kugqilaza kakhulu. Mina ngane yakwethu ngiyafisa ukuthi uku-understande lokhu ukuthi into ngeke uyibalekele. Abantu abaningi abangani bami kade bebafundisa abanye abakwazi nanokusho ukuthi hayi umfundisi uhambe wrong, ngoba bangitshena emehlweni ukuthi hayi yabona lento odlula kuyona thina sinaso isibindi sokudlula kuyona, ngoba abantu bazosibuza ukuthi and then manje ngigqoka ubuhlali phambi kwabazalwane kade ngibekhonza phambi kwami, ngigqoka amabhayi phambi kwabazalwane kade bekhonza phambi kwami, kanjani? I do it not because I've fallen. It's not because futhi ukuthi uNkulunkulu angimthandi. It's not because I'm an antichrist. Ngikwenza ngenxa ye-experience engayibona. Ngikhulekelwa amabishop, ngikhulekelwa befundisi, ngicela bazalwane ngithandaziseni, nakho ngigula ngingazi ukuthi ngiphethwe yini. Nginqamuka inyawo, ngiye kudokotela, afika athi udokotela lo muntu uyahamba. There's no sign ukuthi lo muntu akahambi medically. Yini le yenzakalayo kulo muntu? Bantwana bethongo, it's a sensitive topic. This is just an introduction. We will go further with it. Sikhulume ngezinto nemoya thina, especially thina esikade siprofethe enkonzweni esiyaziyo ukuthi khona, because even in spirituality kukhona imimoya yasezulwini ekade esikhuluma ngayo, imoya yethunywa, imoya yobulozi, imoya yenzunza, imoya esikhuluma ngayo edlozini. So ke elandela ivideo ngizobe sengikhuluma ngento esensitive ukuthi uNkulunkulu uyidlozi lika-Israyeli. Kodwa ke leyo kusaele ukuthi singayikhuluma manje. Ngithi nje angithi thasi sibheke, and please allow yourself to listen to my verdict ukuze nawe ukwazi ukusizakala, cause angeke uye ndawo ongakasizakali kulento yedlozi. Anza kwethu uNkulunkulu anibusise idlozi linibathe. Imina kumkhuluma Khosela ishoba lezitha esigodleni sengwenya emabalabala. Inyanga umthandazo etholakala eThekwini endaweni yasePhayindani. Siyaqhubeka siyaxhumana. Ngiyabonga kakhulu ukubona bonke abantu ababuyelayo. Subscribe, share the content. uNkulunkulu anibusise. Amen.